No poď, do p***. Čaute. Ešte raz. Čaute. No, poďme. Zdravím Poďme. všetkých falošných. Toto normálne, že aj nastriham dneska večer ešte. Čaute, ahojte. Zdravíme vás. Už točíme? Ten Aha. spôsob, že Jaj, ahoj. Ahoj. čierny a biely. Kontrast. Takže. Čaute. Ale ešte raz. Čaute. Ahoj. Do p***. Tomi. Čaute. Tak znovu. Čaute. Ahoj. Ešte raz. Kúpiš tam veľa koksu. Ticho tam. Do p***. Ešte prdne. Proste je tam bol. No jasné, Dobre. jasné. Staň. Už stačí. Yes. Reference. Všetko to Takže natáčam. čaute. Kubec už od rána chlastal Čaute. počák, ono sa to muselo nejak prejaviť. Muštáčisko. Mušťači. Čaute. Takže Ešte raz. Fumari znova lépe. To je dobré. Sme krylo. Čo? Sme na krylo. Nevadí. Môžeme? Takže čaute. Aško. Fumari poprvé. No, dobre, to naopak. Ahoj. Ahoj. Tak si si dobre. Áno. Tak, Dobre, no ja to. tak, sedíme. A tak to máme vrátiť, tak to poslúňte, tak tam vrátiť. Tak ideme na ostrov. No, Asi možno. no. Poďme. Fumari poprvé. Takže čaute. Ahoj. Dnes tu pro vás máme recenzi na jednotlivé příchutě od Fumari. Konkrétně dneska to bude. Ako výrobca udáva, by mala mať tóny alebo príchute divokej čerešne. Dlane maliny. Čo? Dlane maliny. Však ale. Fumari poprvé. Takže čaute. Ahoj. Chlapi si sráku! Hejka. Fumari poprvé. Takže čaute. Ahoj. V dnešním recenzi se dostaneme konečně k tomu, že Čiri. Fumari poprvé. Zase. Áno. Takže čaute. Ahoj. Použijeme k tomu tedy žádný alobal, ale Caloud Lotus, Ktorý nie je v zábere, ale ten krásny který košek. nás čeká samozřejmě a budeme tady vychutnávat čisté skleněné dýmky. Poďme. Ideme. Skúšame, či to dymí. Zatiaľ nás to nedymí. Toto Nevadí, rozsiaľ to, vyfúkneme to potom. To dobre.